Ni ku munsi w'ejo nibwo twari twababwiye ko abasirikare bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Burundi bongeye gutangiza imirwano, ariko kandi bakayitangiza mu rwego rwo kwiyoberanya cyane kugira ngo bagaragaze ko rwose batari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyari kiri kuganirwaho ni uko rwose bagomba kwambara impuzankano y'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, gusa byaje kurangira bano basirikare b'u Burundi banze kwambara impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Biragendana n'iki? Byose kandi byari bigendanye no kugira ngo biyoberanye bagaragaze ko batakiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko bose bamaze gutaha iwabo mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi mu by'ukuri bamaze kunoza umugambi w'uko bagomba gukomeza ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu mutwe wa FCM23 muri rusange. Ndagira ngo muri kano kanya ntizimbye mu magambo, munyemerere twinjire muri iyi nkuru y'akataraboneka aho igisirikare cy'u Burundi cyanze kwiyoberanya muri ubu buryo. Ese barakoresha ubuhe buryo nyuma y'uko banze kwambara impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Bararwana bambaye iki? Byose turaje tubirebere hamwe muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Ndagira ngo rero hasi handitse subscribe, ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kugenda ubonera ku gihe. Iyi nkuru iragira iti abasirikare b'u Burundi bakiri kwinjira mu mirwano rwihishwa muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo batangiye kutumvikana ku kwambara impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ayo yose ni nk'amayeri yo guhisha ko bakiri mu kurwana mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi ziri mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu mafatanye n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ariko kuva muri Kivu y'Amajyaruguru mu ntangiriro za 2025 kugeza muri Kivu y'Amajyepfo FCM23 yagiye izirukana, ndetse bamwe muri zo bakahasiga ubuzima, ariko kandi abenshi nibo bahasize ubuzima. Amakuru ahari avuga ko rwose aho imirwano ibaye nk'ihagaze, FCM23 imaze gufata umujyi wa Uvira n'u Burundi bwasabwe na Amerika kuvana ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kugira ngo ikibazo cy'umwuka mubi mu karere kigabanye ubukana ku rwego rukomeye cyane. Gusa bivugwa ko hakiri batayo 3 z'ingabo z'u Burundi muri Fizi ziryamiye amajanja ngo zirwanye umutwe wa FCM23. Aba basirikare barimo abibaza impamvu basabwa kurwana mu gihe na leta yabo ibizi ko nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe nta bikoresho bihagije bafite. Ikindi kibazwa ni uburyo ahari abasirikari barenga 20,000 u Burundi batsinzwe bakirukanwa muri Kamanyora Kiriba kugeza igihe Uvira ifatiwe, none urugamba rwananiye izo ngabo rukaba rwenda gushoborwa n'abasirikare bagize batayo 3 gusa. Abo basirikare bagaragaje ubwoba bwinshi cyane, bahamya ko rwose mu gihe Baraka yaba igiye mu biganza bya M23 yakurikirwa na Karimi, kandi bataba bagishoboye kuva muri aka gace ngo basubire iwabo mu gihe bo bashaka gusubira iwabo muri kano kanya. Nyamara kandi igihugu cyabo kikaba kibasaba gukomeza imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi muri aba basirikare bahakanye kutazambara impuzankano ya FARDC ngo nubwo bari bazi neza ko barwanira inyungu z'abasirikare bakuru, ariko biyemeje kuzagwa mu mwambaro w'igisirikare cyabo cy'u Burundi nk'uko babyiyemeje barahirira igisirikare kukinjiramo. Hari amakuru yagiye hanze avuga ko u Burundi bushaka gutangaza ko bwavanye ingabo zabwo zose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hagakoreshwa amayeri yo kubarekerayo bakarwana bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Gusa bano basirikare bahakanye bivuye inyuma rwose ko batazigira bambara impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, cyane cyane ko rwose nabo ubwabo bakomeza kugenda bibaza impamvu bari kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Alliance Fleuve Congo M23 imaze iminsi isabwe kuva mu mujyi wa Uvira, iranabikora neza cyane aho ku itariki ya 18 yatangaje ko yamaze kuvamo burundu. Gusa byose bikagendana nuko n'ubundi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikomeje kugenda ishidikanya, ariko kandi na Amerika bigakomeza gushidikanya ku kuva muri uyu mujyi kwa FCM23, aho bose bagiye bakunda kugaragaza impungenge. Ndagira ngo byose biragarukwaho n'ubundi kubera imirwano yongeye kubura hagati ya FCM23 ku itariki ya 22 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'uyu mujyi wa Uvira. Bose rwose bakarwana, ibisasu bimwe bikajya bigwa muri uyu mujyi wa Uvira rwagati, bisobanuye ko rwose ingabo za Alliance Fleuve Congo M23 zitigeze ziva muri Uvira zose, ndetse n'izahavuye zitagiye ahakwiriye ko zajya, nk'uko byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuzaga ko byibura FCM23 ijya mu birometero byibura ngo 20 uvuye mu mujyi wa Uvira, ngo no kugira ngo zibone uburyo zubahiriza ibyo zari zasabwe na FCM23 muri rusange. Mu yandi makuru agaruka ku mwanzuro wafatiwe Kabuga Felicien, yagize ati twakwiziza Noheli gute akarengane kaganje. Yitwa Minisitiri Bizimana yagarukaga ku kibazo cya Kabuga Felicien. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko umwanzuro inteko y'abacamanza b'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT yafatiye Kabuga Felicien mu myaka 2 ishize ubishya ibirori by'umunsi mukuru wa Noheli
Noheli. N'igitekerezo Minisitiri Bizimana yakomoye ku muturage warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yatewe inkunga ikomeye cyane na Kabuga Felicien wamugaragarije agahinda yatewe n'uko abahungabanya amahoro bo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bakomeje gukwirakwiza urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no mu gihe cy'iminsi mikuru y'amahoro nka Noheli. Yagize ati rwose FDLR ifite ingengabitekerezo n'ibyaha bya Jenoside bisa n'ubunazi bwa Adolf Hitler ndetse n'abayoboke be rwose bakoreye abayahudi Jenoside, nk'uko uburengerazuba butihanganira amatwara y'ubunazi n'urwango rwibasira amoko, niko byakabaye bigenda no kuri FDLR ihagarariye ubunazi mu karere, nibwo abagizweho ingaruka bakwizihiza neza Noheli barangamiye ahazaza heza. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko Kabuga yari mu baterankunga bakomeye cyane ba Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ko rwose iyo aba yarafashwe Jenoside igihagarikwa yari kuburanishirizwa hamwe na bagenzi be mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR rwakoreraga Arusha muri Tanzania. Muri Kanama mu mwaka wa 2023 abacamanza bo mu rugereko rw'ubujurire rwa IRMCT bashimangiye ko umwanzuro wari warafashwe muri 2022 uvuga ko Kabuga Felicien adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'uburwayi bukomoka ku zabukuru burimo kwibagirwa, kandi ko nta cyizere gihari cy'uko yakira ku buryo urubanza rwe rwasubukurwa. Minisitiri Bizimana yatangaje ko abacamanza ba IRMCT bakoze ikosa ryo guhagarika urubanza rwa Kabuga, kandi ibyo byashimangiwe n'uko umwe muri bo ukomoka muri Morocco, Mustafa El Baji, yabavuyemo akagaragaza ko rwose impamvu yashingiweho itumvikana. Umucamanza El Baji yanyuranyije na bagenzi be ashingiye ku zindi manza zaburanishijwe n'inkiko ziri muri East Timor, nyuma yo kugaragaza ko rwose indwara yo kwibagirwa idahagije ngo byemezwe ko ushinjwa icyaha adafite ubushobozi bwo kuburana. Uyu mucamanza yasobanuye ko kuba rimwe na rimwe Kabuga yarifatiraga icyemezo cyo kutitabira amaburanisha, agasaba ko umunyamategeko we atongera kumuburanira, no kuba yaritabiriye amaburanisha yose ubwo ubusabe bwo gukura umunyamategeko we mu rubanza bwaterwaga utwatsi. Ibi bigaragaza ko Kabuga afite ubushobozi bwo kumva urubanza kandi akarwumva neza. Minisitiri Bizimana yagize ati rwose abacamanza bafashe umwanzuro mu rubanza rwa Kabuga Felicien baribeshye, bari bakwiriye gufatira urugero ku byabereye muri Timor no ku itegeko ry'Ubudage. Yatanze urugero rw'urubanza rwaciwe n'urukiko rwa Sowe mu Budage ku itariki ya 21 Ukuboza mwaka wa 2002, aho rwakatiye Image Fortuna wari ufite imyaka 97 igifungo cy'imyaka 2 azize ibyaha yakoreye mu nkambi y'abayahudi ya Sutofu. Sutofu ni muri Polonye y'iki gihe, ubwo yari afite imyaka 19. Icyo gihe Fortuna yari umunyamabanga w'umuyobozi w'iyi nkambi. Minisitiri Bizimana yibukije ko muri 2020 urukiko rwo mu Budage rwakatiye uwari umurinzi w'inkambi ya Sutofu Bruno Dey igifungo cy'imyaka 2, kandi nawe yari mu zabukuru kuko yari afite imyaka 93 y'amavuko. Kuva IRMCT yafata umwanzuro wo guhagarika urubanza rwa Kabuga Felicien, uyu munyarwanda aracyafunzwe by'agateganyo kuko yabuze igihugu kimwakira mu by'Uburayi yifuje kubamo. Minisitiri Bizimana yavuze ko icyahumuriza abanyarwanda ari uko Kabuga atazasubiramo ibyaha yakoze. Mwakoze kubana natwe, reka mbashimire mwese mwari muri kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezweho muri kano kanya, ariko kandi byose bikagaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba muri rusange ndetse no ku mutekano w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bigendanye n'amahano yabaye mu Rwanda mu 1994 mu myaka 31 ishize. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza kandi bihe byiza n'amahoro y'Imana kuri mwebwe n'abanyu bose, mukomeze kuza kuba muri kumwe natwe mu biganiro ndetse n'amakuru dukomeza kugenda tubagezaho muri uyu munsi mukuru wa Noheli, kandi mukomeze kugenda muryoherwa na Noheli aho muherereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.